Loko mavandla politiki va karhi ku bana na rhanga ro hisa eTshwane, nhlayo lava lovaka hi kholera yi tlakuka. Ndumuholele imali ya ku tlula 3 million. I mean mpfuna tani hi mngani wa mina ene I munhu loyi a tivaka ntirho wa vulavisisi. Prince Mashela angula eka swihehlo swa vuxisi mayelana na buku ya vutomi bya Herman Mashaba. Kasi eka mitlangu hi languta ku tlakuka ka xipano xa Sekhukhune United. Baka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga riperile. Muhleri wa tipolitiki Prince Mashela a angule ka njhekanjhekisano exikarhi ka yena na mulavisisi Brutus Malada mayelana na vuxokoxoko bya buku leyi hlamuselaka hi vutomi bya n'watipolitiki tlhelo murhangeri wa vandla ra Action SA Herman Mashaba. Mashela endzele tindlu ta vuhaxi ta SABC laha hi nga burisana na yena. A hi tweni. Langsa xiyimo xa tipolitiki la Afrika-Dzonga ni tivutisa ku xana Herman Mashaba tanihi leswi a fanaka na vakulukumba lava ni nga vulavula hi vona a nga tshuka a va un'wani wa lava va nga ta tshuka va hi hlamarisa va va na vumundzuku lebyinene ka tipolitiki na. So ni hleketa maybe man tsala buku hi nkulukumba loyi ndi lavisisa ku I munhu wa njhani. So ndi vuya ndi ya ka Herman Mashaba ndi ya mbyela ku ni la ku tsala buku hi yena ndi ta kombela ku a pfumela ku ni mu landzelela ndi mu vutisa swivutiso ni tlhela ndi lavisisa hi vutomi bya yena a pfumela. Loko a pfumela ku ve na mhaka ya ku okay leswi I project leyi yi nga ta famba for malembe ya mune yi ta durha ku laveka mali. So me ndi endla budget loko ni endla budget ya lembe ra kusungula ra vumbirhi ra vunharhu ra vumune budget leyi hinkwayo loko ni langisa vanhu lava ni nga ta va holela na switirhisiwa leswi ni nga ta swi xava yi ta ka 12.5 million mali leyi ya le henhla ile. Herman Mashaba ka mina ni nga mi lomba mali ya 12.5 million malembe lama ya mune. Loko ni mu lombile ni ta kombela ni ta lava mi vuyisa loko mi xavisa buku a mi teki nchumu until mali ya me yi vuya hi kona mi nga teka ka xan'wa nchumu. Hi pfumelelana hi sign contract leyi sayiniwe hi mina Herman Mashaba a ku nga na munhu un'wanyana loyi a nga kola ka loko hi vulavula. Then ndi ya ka munghana wa mehe wa 25 years Brutus ni nga hlangana xikolweni loyi ni nga tirha na yena ndi mu tholile ka tikhampani ta mina ta ku hambanahambana. Loko Brutus tana u ndzi pfuna ndi ku thola ndi ta ku holela u tirha na mina ka project leyi hi twana and I ntiyiso ni mu holelile ka malembe lama I tirhe malembe manharhu ka mehe ndi mu holele imali ya ku tlula 3 million. I mean mu pfuna tanihi hi munghana wa mehe and I munhu loyi a tivaka ntirho wa vulavisisi. Ndi tsala buku yi hela Brutus a tirha kahle ndi ya kuma loko se lembe ra ku hela ku Brutus I teke information leyi a nga yi kuma loko hi ri ku tirheni a yi nyika nsati wa yena Mpopalats loyi a nga n'wa tipolitiki a tlhela a yi nyika vandla rin'wana ra tipolitiki leyi a nge hlayi hi vito. Loko ni mu vutisa Brutus why u teka information leyi u nga yi kuma ya xihundla so u yi nyika vanhu van'wana ni nga pfumelanga na because I buku ya mehe leyi Brutus a ndi lwisa. Loko a ndi lwisa hi la ku nga hela vuxaka exikarhi ka mina na Brutus. So ni endla yini na ndi ya msula hi mhaka a ni ta tsala la ndzeni ka buku swa ku tirhe ka mehe mara hi mhaka ku I tlule ntwanano lowu mina a hi ri na wona ni msula ku a ni nga ha vuli ku ndi tirha na yena. Kusuka kwalani Brutus a hlundzuka a famba a ya ka van'wamaphephahungu ku ya thyakisa vito ra mehe a tlhela a thyakisa vito ra buku. So hi la swi nga fika se swi hlangana ku ze buku leyi lava ku publisher va ku va yi susa eswitolo. Lexi ni lava ku xi vula hi lexi a ndi yivanga mali ya munhu ndi ye ka Mashaba na budget Mashaba a pfumela ku a nga yi hakela mali leyi. Brutus ndi mu holelile ni mu kuluti na cent ku na ni van'wana nga va holela va nga tirhela ka project leyi a ndi tshama ndi yiva mali mavoko ya me ma basile hi yona mhaka nda etlela na vusiku ni nga vi na nkinga. Mhaka ya mati lama nga tengangiki ya le Hammanskraal yi vange hasahasa eka ntshamo wa masipala wa huvo ya Tshwane namuntlha. Holobye wa timali eka masipala Peter Sutton a andlala mpimanyeto kambe loko a nga se sungula swirho swa vandla ra EFF va sindzise leswaku a rhanga hi ku nwa mati lama nga kiwa epompini ya le Hammanskraal. Sutton u vuya a ala nhlayo ya vanhu lava lovaka hikwalaho ka kholera ya Hammanskraal evuxeni bya Pitori se yi fika eka 15 van'wana vo tala va le xibedhlele xa mfumo eHammanskraal xa Jubilee.
Mathangi ya swihambukelo ya tele naswona thyaka ra nkululo ri le ku khulukeni na switarata swa le Sannieshof exifundzeninkulu xa Northwest. Vaakatiko edorobeni leriya ra mapurasi va ri ko va na tilori timbirhi ntsena to rhwalela thyaka ra swihambukelo ematshan'wini ya nkombo wa tilori leti a va tshembisiwe tona. Sweswi vaaki va boheka ku tirhisa mati ya nkululo ku cheleta hi wona etinghadini leswi ku ya hi vona va nge va hunguta ku nuha ka muganga hinkwawo. Sometimes we put our names up for sucking the sewage drains, but never attended to it. Once in a while maybe, sometimes you see the trucks driving here 3-4 times in the same street, but never been sucked. I make my own provisions to suck it out to keep the drains from clogging. In my case, it's for almost 4 years. In that 4 years, they sucked my drain about 2 times that I know of. Vaaki va ri a swi ta va swi antswile loko a va nga boheki ku tirhisa muchini wo huma ka mfumo lowu tirhisiwaka ku koka thyaka tanihileswi nga oloviki ku wu kuma. There are 3 drains that I've asked for over a month ago for the honeysuckers to come and remove the water because our business is there as well. So our customers are actually driving through raw sewage. I've asked this a month ago, but there's still no service, and it's 3 households. That raw sewage is in our streets. Hi hala tlhelo masipala wa xifundzatsongo xa Ngaka Mudiri Mulima wu vula leswaku ni hambileswi va nga tirhiki masiku hinkwawo ka ndhawu leyi kambe ku na nkombo wa tilori leti pfunaka kona ku katsa na ntlhanu wa michini yo rhwala nkululo loko swihambukelo swi tele. We procured 2 honeysucker trucks for the local municipality. Because of poor capacity, they could not maintain them. We have since refurbished them and repaired them and handed them back. 2 honeysucker trucks. On top of the 2 honeysucker trucks, we have added our 3 district honeysucker trucks. So there are 5 doing sucking in Sannieshof. We as a district on our own initiative have redesigned the whole reticulation system so that we can bring Sannieshof into the main reticulation line. Afseti veka leswaku xiphiqo lexi ya fika rini emakumu. Kasi tolo hi burisane na dokodela Tiny Minga ku hi hlamusela hi vuvabyi lebyi bya cholera. Cholera it's a very vuvabyi lebyi byi kumeka ngopfu byi khoma marhumbu. You know, it affects the intestine. Ayona yi ri yoxe leyi affecta ku marhumbu. Kuna typhoid na affecta marhumbu, kuna E. coli swihlayinyana. But leyi karata ngopfu yi nga ku dlayaku hi speed. Hinkwabyo bya dlaya. Ngopfu typhoid na yona cholera, but the most important one leyi dlayaku hi xihatla i cholera. The reason being because I get a lama rumbina, Kamarumba Lamanzana, what we call them small intestine, Yenda Kure, Kufemfa Mati, Yawena, Yasuka Mirowena, Yangena Akamarumbo. So Matama from Funa, Kuma Fambisangati, Yawena, I have time like at the blood vessel, Yangena Amarumzene, Ibukutala Kutamakurna Mati, and Mafana home. Because many times, but that causes so much pressure, I'll go to time for 5 minutes my young a hand. And look how like Matilawa. Uluzekela Himatila Manga, Amafana Matsama, I got the blood vessel that way. I got warned at Mafana Jiga Lambiduin, Yakutak Fambisa Engati, Rumelana oxygen. So some for Maleka says in course because all of that water, Yalak. And the water will lose out so much water to about 10% of what you have. Treatment is very simple. Replace what you're losing. La kurna mati la maga basa kwa manuako ibu chela yana na chukela chela na munyo. You're buying time. So before fresh bedela you can do that or replace what you're losing. So after every loose stool, unwa mati la waya. Until the treatment is similar. But if you have to drippy, replace all that you have lost. Because treat his speed.
Van'wamapurasi etindhawini ta le Letsitele ehandle ka Tzaneen va ri ku timiwa ka gezi swa va onhela swinene eka ntshovelo na bindzu. Ndhawu ya le Letsitele yi tiveka hi mapurasi ya mihandzu ya xiyimo xa le henhla leyi xaviseriwaka na matiko ya le handle. Van'wamapurasi va ri va boheka ku kuma tindlela tin'wana to kuma gezi kambe ntshovelo wu hungutekile. Xikimi xa vurimi xa Thavine xi na malembe yo hlaya xi ri kona laha xi nga xiphemu xa purasi ro tlula 100 wa tihekitara leri welaka ehansi ka vukosi bya ka Nkuna. Xikimi xi tirhisiwa hi vaaki va le ndzhawini laha va xaviselaka mavhengele le kusuhi swirimiwa swa vona. Lembe leri nga hundza xikimi xi sungule ku tirhisa mafurha ematshan'wini ya gezi ku cheleta swimilani hikokwalaho ka mapfhumba yo tsemiwa ka gezi hi ku siyerisana. Sweswi xikimi xi boheke ku hunguta nhlayo ya swibyariwa tanihi leswi vaxavi va nga hunguta nhlayo leyi va yi xavaka laha nakona ku soriwaka ku tsemiwa ka gezi hi ku siyerisana. Ti-customer ta hina ti fanele swi hunguta empimo ya leswi va swi xavaka. Loko if va xava 10,000 wa makhavichi sweswi va ta xava 5 hi ku lava vekaka kona a va ha ri na swigwitsirisi kumbe fridge ya ku va va stora ti-product leti se va xava hi switsongotsongo leswi vulaka ku na haleni ka maxaviselo ya hansi swinene hi xiyimo xa le henhla. Kasi ekulenyana na xikimi lexi n'wamapurasi loyi u vula leswaku bindzu rakwe ri le ku lahlekeriweni swinene hikokwalaho ka gezi ro famba ri vuya. You have to pay people overtime because you can't irrigate during working hours, so you have to give them other work, and then you have to come back irrigate after hours, after the people are supposed to going home and spend time with families. And then also fuel costs. We are supplied with generators all over, all our pump stations on generators. Our fuel costs goes up. Na van'wani van'wamapurasi va vula leswaku ku lahlekeriwa i kukulu swinene. We switch over from Eskom to our own generators and then back from generators to Eskom supply. We lose in the region of between 20 and 30 minutes per switch. So it means 60 minutes per load shedding incident. So it means that 3 times, 4 times a day. You can imagine the number of hours that we lose. And hours is money in our case. Ku ve na quality loko na ni byarile swo swi loko swi nga cheletiwi. Loko swi nga cheletiwi swi fikela value ya swo yi va hansi. Loko swi fane swi posiwa swa endleka swi ya fike mahlweni swi faila kumbe xana swi fike mahlweni na vo va nga ri na gezi swi nga koti ku famba. Hi hala tlhelo van'wamapurasi va vula leswaku vugevenga byi ya ehenhla swinene loko gezi ri timiwile. Just here next to this farm where we're standing the other night, there's still a transformer where we've been at the cell tower. It's not been replaced yet. You know, so it's already 2 days later, it's not been replaced. Van'wamapurasi lava va navela leswaku swiphiqo swa gezi swi ololoxiwa ku nga ri khale. Ivi mani Baluwa Mahungu ya SABC eLetsitele ehandle ka le Tzaneen. Komiti ya Palamende leyi vekaka tihlo eka matirhiselo ya mali ya mfumo Scopa a yi se teka xiboho mayelana na ndlela leyi nga ta tirhisiwa ku lavisisa swihehlo swa vukungundzwana eka Eskom. Van'wana va swirho swa komiti va lava leswaku Scopa ku va yona yi endlaka vulavisisi hi vuenti, kambe van'wana hi le tlhelo va lava leswaku ku simekiwa komiti ya nkarhinyana hi Palamende ku endla vulavisisi. Swihehlo swa vukungundzwana eka Eskom swi huma eka khale ka nhloko ya khampani Andrew Director. Hambi leswi a nga vula swihehlo leswi eka xitichi xa TV so leswaku ANC na van'watipolitiki va le ku vuyeriweni kusuka eka Eskom a nga lavanga ku boxa mavito ya vanhu lava khumbekaka. Swirho swin'wana swa Scopa vula leswaku swi ta tika eka nkarhi wa sweswi ku va va endla swibumabumelo tanihileswi va ha lavaka vuxokoxoko byo tala. I think there's still a number of people that we have to give them an opportunity and to interview in as far as the whole saga is concerned. Van'wana va lava leswaku ku simekiwa komiti leyi nga ta lavisa swihehlo leswi. We haven't really got to a point where there's sufficient evidence and information to be able to make substantive recommendations in a report to the National Assembly. So I think that we're all in agreement that we need to look further. Van'wana va tshemba leswaku director u fanele ku tekeriwa magoza va n'wi hehla hikuva na yena a ri ni xandla eka swihehlo swa vugevenga eka Eskom.
He failed in every aspect of leading ESCOM. Now he is telling us that certain individuals were stealing out of ESCOM. Wasn't he stealing himself? He failed to do what he was supposed to do. Komiti ta rhanga yi hlawula nxaxamelo wa mavito ya vanhu lava lavaka ku twa kusuka eka vona yi nga si teka xiboho. Hi Ravuntlhanu komiti ta twa kusuka eka mutsundzuxi wa President Cyril Ramaphosa eka timhaka ta vuhlayiseki Dr. Sydney Mufamadi. Khale ka holobyenkulu wa Gauteng u bakanye swihehlo swo leswaku hofisi ya yena hi yona yi nga teka xiboho xa ku herisa kontraka ya Life esidimeni. David Makhura a nyika vumbhoni ekhoto ya le henhla ePitori eka ntshamo wa ndzavisiso wa mafu ya vavabyi va miehleketo hi lembe ra 2016. Makhura na khale ka holobye wa timali ya Gauteng Barbara Grisi va ri khale ka holobye wa rihanyo exifundzeninkulu Qedani Mahlangu hi un'wana wa lava nga teka xiboho xo susa vavabyi eLife esidimeni. 144 wa vavabyi va lovile endzhaku kususiwa exibedhlele xa miehleketo xa Life esidimeni hi lembe ra 2016. In the first instance, I was quite livid. I want to say that I was quite livid. So we have 36 patients who have died in our facilities. In my head. Makhura u ri hi ta ku lova ka vavabyi va miehleketo va 36 loko Mahlangu a vika ePalamende ya xifundzakulu hi lembe ra 2016. Ombudsman wa rihanyo u vuya komberiwa ya holobye wa rihanyo ku lavisisa mafu ya vavabyi lavaya. Xiviko xi humesiwe hi lembe ra 2017. Makhura u vula leswaku loko a lava nhlamuselo yo huma eka ndzawulo ya rihanyo ya xifundzakulu va n'wi byele leswaku kwalomu ka 40 wa vavabyi va miehleketo va lova eswibedhlele swa mfumo lembe na lembe. They were saying this is a trend that has been going on for the past 5 years. And according to them, the passing of patients in the NGOs, the 36, according to them, it was not unusual, it was normal. Khale ka premier wa Gauteng u byele khoto leswaku hi Hukuri hi lembe ra 2014 ndzawulo ya rihanyo yi kombise leswaku yi lava ku susa vavabyi exibedhlele xa Life esidimeni va yisiwa eswibedhlele swa mfumo. U vula leswaku khale ka holobye wa rihanyo exifundzeninkulu Qedani Mahlangu na nhloko ya ndzawulo Benisilibano va tiyisisile leswaku ndzawulo yi ta swi kota ku amukela vavabyi eswibedhlele swa mfumo. Eka nhlengeletano ya kona ndzawulo yi byeriwile leswaku yi nga hunguti xiyimo xa vukorhokeri. U kaneta mhaka ya ku xiboho xo herisa kontiraka xi teke hi hofisi ya yena tanihi ndlela yo hlayisa mali. Hi Ravumbirhi khale ka holobye wa timali Barbara Grisi u nyike vumbhoni na yena. U ri ndzawulo a yi kondletela ku hunguta ku tirhisiwa ka mali kambe a nga vuli eka vukorhokeri bya nkoka ku fanele ka vavabyi va miehleketo. Ms. Mahlangu says that in that very meeting of 26 November 2014, the TBC took the decision that the department must... We have not had an opportunity. Mahungu SABC. Nhlangano wa maphorisa SAPO va ri a ku na vurhangeri bya le xiphoriseni bya xifundzakulu xa Mpumalanga. Va mache va yisa tsalwa ra xikoxo eka holobye wa vuhlayiseki exifundzeninkulu Vusi Shongwe. Va koxa ku tiva leswaku kahle i mani commissioner wa maphorisa exifundzeninkulu lexiya exikarhi ka Major General Zep Nkwanazi loyi a nga khomela na commissionera Simakaleng Manamela loyi a nga yimisiwa entirhweni. Mutirhikulori Nhlamulo Mabasa wa vika. Swirho swa nhlangano wa vatirhi wa SAPO ava macha va koxa ku basisiwa mayelana na vurhangeri bya xiphorisa laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Swirho swa SAPO va hehla leswaku ku hava vurhangeri naswona va lava ku byeriwa leswaku i mani commissioner wa maphorisa laha xifundzeninkulu. Hi ri vatirhi va SAPS makalo ya ku ri provincial commissioner Manamela a vuya ofisini a yi khomi kahle because leswi swi tivaka sweswi hi swi tiva ku ri provincial commissioner Manamela u suspendiwile the acting provincial commissioner hi Mkhonasi mara sweswi hlamala provincial commissioner Manamela u operator u signa di duties ta maphorisa se hi lava ku swi tiva ka national commission ka MEC ku ri kahle hi khome hi mani hi rangela hi mani hala. Members are being charged but by the commissioner who, when we give the complaints to, he does not take the accountability. Therefore, we have the break-ins at the stations which are not properly addressed. We do not know who to report it to. There's no one who wants to take accountability on that.
SAPU va vilerisiwa hi swihehlo leswi nga kona mayelana na vurhangeri naswona va koxa leswaku mfumo wa xifundzankulu wu nghenelela. He does not need us too much to the office of the National Commissioner before we take it up with the one who's the MEC, who has a political oversight. Because all of these things that are happening in his side, are happening in his knowledge. But we don't see him doing anything. If he's offering, if he's there, his responsibility is to give political oversight. There is an intervention that he has to bring. Whether he has to go to the National Commissioner, he has to go to the Minister. That action, we have not seen it happening. As we speak, we've got 2 people, now we don't know where to go. Papila ra swivilelo ri amukeriwile hi mufambisi wo khomela ka ndzawulo ya vuhlayiseki, vurindzi na vuhlanganisi laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Ndzawulo yi nyikiwile 14 wa masiku ku angula eka swikoxo swa vona. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMbombela eMpumalanga. Riperile alangisele leswaku maxelana namuntlha hi khomile yini kona a Western Cape ta khanonsira mpfula leyi nga ta va yi kha yi ri kona leyi nga ta yi kha yi vanga mpfula leyi no titimela lowu nga ta ku ri kona moya wa kona kwalaha ka 40 km hi awara lowu nga ta va kha ya mahlweni kambe tindhawini tin'wani kona Limpopo ku ta khanonsira maxelo yo saseka na moya lowu nga ta va kha wu nghenelela kambe kona eka Mindzuku ku ta khanonsira mpfula leyi nga ta va yi ri kona leyi nga ta yi kha yi languteriwini kona kwalaha East Western Cape la ku nga ta khanonsira kwalaha ka 80 na 100% kambe ta khanonsira na moya wo titimela lowu kha wu nghenelelaka ku ya fika na kona kwalaha Eastern Cape wu vanga ku na mpfula kambe Limpopo yi ta khanonsira maxelo yo saseka kona eka swilemukiso ta khanonsira ritshwa leri nga ta va ri kona loko yinangisa kona kwala va Uppington a Northern Cape xikan'we na kona kwala Free State xikan'we na kona kwala xifundzeninkulu xa le West xa le Eastern Cape leyi nga ta kha ya mahlweni kambe ta khanonsira mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona leyi nga ta va yi kha yi vanga na magandlati loko yinangisa kona kwala Western Cape la Cape Town yi nga ta kha yi nghenelele swinene kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khanonsira ku saseka loko yinangisa Pitori xikan'we na kona kwala Johannesburg Bronxbridge ta khanonsira maxelo yo saseka kona kwala ka 26 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo maxelo ta khanonsira ku hisa loko yinangisa Lephalale Thabazimbi xikan'we na kona kwala Abilavile leyi nga ta khanonsira 28 na 29 wa ti-degree kambe Giyani ta khanonsira maxelo yo hisa kona kwala ka Maphata xikan'we na kona kwala Phalavurwa ku ta khanonsira maxelo yo hisa na kona loko yinangisa kona kwala Twendo xikan'we na kona kwala Tzaneen Bekasfort na kona Messina ta khanonsira maxelo yo kwala ka 28 na 29 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga maxelo ta khanonsira ku saseka na kona ku khanonsira ku kufumela loko yinangisa kona kwala Middleburg xikan'we na kona kwala eMalahleni Standerton ta khanonsira maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Skukuza ta khanonsira ku hisa kona kwala ka 30 wa ti-degree kambe Mbombela ta khanonsira maxelo yo saseka na kona KwaZulu-Natal ta khanonsira ku hisa levo Ladysmith xikan'we na kona kwala Vryheid Durban na yona ta khanonsira maxelo yo hisa Richards Bay ta khanonsira ku kufumela ku hisa kona kwala ka 28 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Eastern Cape maxelo ta khanonsira ku saseka na kona Graaff-Reinet ta khanonsira ku kufumela kona kwala ka 23 ku na maxelo la hansi loko yinangisa kona kwala Willowmore leyi nga ta yinangisira ku titimela kona ku ta khanonsira maxelo yo hisa loko yinangisa kona kwala Mthatha na kona East London la nga ta khanonsira maxelo yo hisa kona kwala ka 25 na 28 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape maxelo ta khanonsira ku ve ehansi ku ta khanonsira ku titimela loko yinangisa kona kwala Hermanus Cape Town ta khanonsira ku titimela swinene ngopfu Cape Agulhas na yona ta khanonsira maxelo le hansi Vredendal maxelo ta khanonsira ku ve ehansi xikan'we na kona kwala Beaufort West leyi nga ta khanonsira kwala ka 19 wa ti-degree ku ta khanonsira maxelo le hansi loko yinangisa kona kwala Springbok xifundzeninkulu xa le Northern Cape la kona kwala va Calvina Sutherland ta khanonsira maxelo yo titimela swinene kona kwala ka 8 wa ti-degree Kimberley ta khanonsira maxelo yo hisa kambe xifundzeninkulu xa le Free State maxelo ta khanonsira ku saseka Barthaville ta khanonsira ku hisa kambe ku ri na mpfula leyi nga ta kha yi nghenelela na mapapa ta khanonsira maxelo yo saseka loko yinangisa kona kwala Sasolburg xikan'we na kona kwala Frankfurt Bethlehem ta khanonsira maxelo ya hansi na kona kwala ka 25 wa ti-degree kambe Northwest ta khanonsira maxelo yo hisa loko yinangisa kona kwala va Rustenburg na va Tosca Vryburg ta khanonsira maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala va Rustenburg hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile